Magrasya nga bakpo kay katamungan. Yabe talaking kay katang panalangin kaniting mising kapasalamatan daring makatuki. Mr. and Mrs. Danilo Olalia and family. Mr. and Mrs. Eugene Balagtas and family. Mr. and Mrs. Binondo Karandang and family. Engineer and Mrs. R.B. Sarmiento and family. Mrs. Gloria Sarmiento and family. Mr. and Mrs. and Remy and Seni Mercado and family. Roger Arceo and family. Marwan and family. Chito Carewon and family. Mr. and Mrs. Florentino Mercado and family. Nelma Yalung and family. Liangco Macapagal family. Danilo Josefina Sarmiento and family. Wingard Yalung Paraking Kayang birthday. Raquel Olalia Deirit. Makanyan mo naman ni Yabe talaking panalangin tamoy kapag nasandaring makatuki. Janet Terado, Arnel Terado, Arginel Terado, Mr. and Mrs. Jesus and Jacqueline Manakmul, Josefina Sarmiento and family, Queen Mary De Leon, Rudolph Joan Lopena and family, Palyasigi and Sagum family, Juanito Palyasigi, Jenina Castro for passing the board exam for teachers. Manalangin tamo para king malagwang kapaldanandari, Winston Chan, Dr. Agnes Salvador, Rene Santos, Mary Blaze Sampang, Baby Pantig, Zaina Lorin Hope Matito, Mariluli, Renato Punsalan, Architect Ted Narciso, Ernesto De Leon, Josephine Guanlao, Wilson Manansala, Joyce Mercado, Jerry Juarez, Samantha and Christine Pablo, Yulino Sana King Ligaya Banuaring Kaladwada rin Maria Luz Gintu, Javier Pineda, Gabriel and Fe Olalia, Jesus Balagtas, Abraham Sarmiento, Ligaya Arceo, Arlindo Juan, Patria Antoinette Beltran, Dominador Nelia Emiliano Macapagal, Dr. Manuel Esguera, Maria Alfonso Emanuel Macapagal, Emilardo Yalung, Ricardo Lising Sr., Euprosina Lising, Felicidad Bondoc, Marilyn Lejarde, Jesus Corazon Palyasigi, Teofilo and Pasencia Palyasigi, Marciana and Francisco Sadsad, Christopher Carewan, Pedro Liangco, Dimpna Bernarda Leonardo Macapagal, Marvin Sablan, Augusto de la Cruz, Leonor Yalung, Welson Manansala, Carlito Gonzalez, Martin and Eloisa Mercado, Luis Luz Periciano, Jose Tari Oxon, Harry Agtarap, George Mercado, Cristina Gonzalez, Chris Soares. Yabe tala naman king kakatamong panalangin ding donors and benefactors for the month of June. Ella Gomez, Pasing Samya, Eloisa Peñaranda. Talakad tamo po.
King lagyo ng ipa, po ng anak ang po ng Espiritu Santo, Amen. ing grasya ng ginutang Yesu Kristo, ing lugod ng Diyos, ating pamakyagom ng banal na Espiritu manatili kay kayugan. At kekan timurin. Pagmasusyan tayong ngeni ing solemnidad ning Santissima Trinidad. Sisiyantala rin kay katang kasalanan, matang maging karapat dapat miyang pang karing banal na misteryo. Yagastang miyag na nagnaning kapanisyan, Aminan Aminan ko, ko, King King Diyos, Diyos, sa mapamakalulu, at kaya kayo kapatad, ing mikasala kong bina, King pamisip, pamangamanu, ampon pamanyapat, King Marok, at King pamagtamad kong gawa, King maya pasukat ko sanang depat, kasalanan kong mabayat, ulinitay, panigapu ko kang nuwa na Mariang Kapilan man Birhen, karing sablang anghel, ampon banal, at kaya kayo kapatad, ng panalangin niyo ko, King Diyos, sa ginuta mo. ing Diyos ang mayupayang tutupa kaluluwa na katamo, at king pangapatawad daring kasalanan tamo. Idala na katangan sana, king biye alanganga. Amen. Manalangin tamo. Pupuriyan da ka, O Diyos, ipanglubos mayupaya, Kristong ginu at talapagligtas, at Espiritu ning lugod. Babulalag mo ingke kang sarili king kabubusalan ning kekeng pangatao. Agyagan mo keng makirake king kekang biye at lugod. Meto nga Diyos at lung persona, manatili ka sana king balayan, amiyubog king kekang wangis, malapit king yatu apag
apagdalan ng biye ning kekang lugod. Iti yaduan mi ipa anak at banal Espiritu metong a Dios tutuat mabibiye manggaman kingalanganga. Amen. Pamamasang ibat, king libro ning Exodo. Itang aba kamaranon, minukyat yakim bundok ning Sinai, i Moises. Bibit-bitana la, ring tinabas abato, antimoy nginutos na kaya ning Ginoo. Tinipayeng Ginoo, busal na ning biga, at tinalakadya siping ng Moises, at sinabi na ing lagyo na Ginoo. Linabas siya kanita ing Ginoo king arapan ng Moises at kilait na, Ako, ing Ginoo, metong kong Diyos ang mapaglunos ampong maganaka. E agad mimimwa at papakit kong maragul alugod ay kukupas at katapatan. Dinukuya kanitay Moises, king Gabon, at sa kaya sinamba nga nang migsalita. Ginoo, nung tutuping tutula kayo kanako, aduan kuing mantabe kayo sana kaya kami, lipat ning mga siyas labuntok ding taong deti. Patawaran niyo ing kaya kaming dewakan at pamikasala, at tanggapan niyo kaya sana bilang sarili yung balen. Ing amano ning Ginoo. Salamat, King Diyos. Ligaya at kapurian, king kapilan paman. Ligaya at kapurian, King Kapilan Paman. Pupurianda ka, O Ginoo, ing Diyos daring pipumpunan mi. Karapat dapat kang parangalan, king alang kapupusan. Purian niya ing banal at maligaya mong lagyo. Karapat dapat yang parangalan, ngeni at king kapilan paman. Ligaya at kapurian, King Kapilan Paman. Pupurianda ka, king banal at maligaya mong tuknangan. Tunay sanang ding himno, midalit lakeka. Ligaya at kapurian, King Kapilan Paman. Pupurianda ka, king trono mong luklukan, king banwa, baboring kerubin, at makalawe, king karinan daring mete. Karapat dapat kang purian at parangalan, king kapilan paman. Ligaya at kapurian, King Kapilan Paman. Pupurianda ka, ika ang makalukluk, matas king tronong ari. Karapat dapat kang dalitanan at parangalan, king kapilan paman. Ligaya at kapurian, King Kapilan Paman. Pamamasang ibat, king kadwa ng sulat San Pablo, karing tao Korinto. Kapatad, pagkapilitan nyo sanang maging ganap, tukyan nyo ing kausukan nyo, misasan metong kayo, at mibibye payapa. Ing Diyos ning lugod at kapayapan, mantabe ake kayo. Mipapamuge kayo, anting mikakapatad kang Kristo. Kukumustanda kayo, ring kapatad tamo king iglesia. Manano na sanang ing grasya ning Ginoong Heso Kristo, ing lugod na ning Diyos, at ing pamakiyagom ning Banal Espiritu, manatili ke kayong sabla. Ing amano ning Ginoo. Salamat, King Diyos.
Ingin manatili kay kayo. at kaya timurin. Pamamasa king may pabalita agpangkang saluan. Ligaya kaya o Ginoo. Jesus nga nakang Nicodemo, uli na ning lugod ng emunano ning Dios, king yato, binyene ing bugtong ng anak, baning nino mang maniwala kayo, e yamate, nune mirinan niyang biye, alanganga. Uling tinubod niya ning Dios, ing kayang anak, king yato, eban atulane at parusan ing yato. Nuneban miligtas siya ing yato, king kapamilatana. Ing nino mang maniwala kayo, e yamiyatulan kaparusan. Dapot ing nino mang maniwala kayo, miyatulane, uling e yameniwala, king bugtong ng anak, ning Diyos. Iting mayap ng balita ning kakatang kaligtasan. Kapurian kay o Kristo. Umpisan tala at pupusan din kakatamong pangadi. King lagyo ning iba, ampuan ning anak, ampuan ning Espiritu Santo. Santissima Trinidad. Iba, anak, banal na Espiritu. At nga na ning kakatamong pamuklat na panalangin, bubulalag mo ing kekang sarili. King kabubusala na ning kaming pangataw. Meto nga Diyos at long persona. Pota damdaman niya ing prepasyo na ning katamong misa at nga nang sasabi, atlong personang pante-pante king kamalan. Alang pamyaliwa king ligaya, dapot meto nga Ginoo, meto nga Dios. Kapilan man, mipaligayan. Makananon lang meging metong dengat lu. Pang masusyan tayo ing Santissima, Most Holy, alanang matas pang banal, kaya Santissima Trinidad. Kapamilatanan ning lengguahing iba anak Espiritu Santo, pante-pante, metong nga Diyos at long persona, ing Santa Iglesia, king kasaysayan pigugunamana, nino yung Diyos apaniwalan tamo. Nanuya yung Diyos apaniwalan tamo. Adwa pong bage, amekad, pwede tamong itanam keng katamo sarili ng intindihan tayo, ingapong Ginoo. Uling tayo lubos ay intindihan ingapong Ginoo. Pakirakpan tayo mo, gagamitan tamo yung kakatang lengguahe at miyayaluang lengguahe, mabilugayato, panting ko pa yung atarok tayo. Nino'y nga pong Ginoo, nangugali na ni nga pong Ginoo, nangburi na ni nga pong Ginoo, nino'y nga pong Ginoo. So ring lengguaheng iba anak Espiritu Santo, pamigunam noning Santa Iglesia ang mayayakit king banal a kasulatan nung makananon ning pepakilala ning Dios ing sarili na anting iba anak at Espiritu Santo. Lengguaheng gagamitan tamo.
Pero limitado mamuri ng kay katamong lengguwahe. Adwa pong bagay, nung pagintindihan tayo in Santissima Trinidad, metong iyang komunidad. At yung tao pong karanasan kayong komunidad, kayong pamilya. Pero komunidad yang alanganggang family bayan. Alanganggayang pamamye, ang pamananggap. Ating metong teologo sinabi na, yung iba alayang patugot babye kay anak. Yung anak naman, Diyos anak alayang patugot tatanggap kay iba. Gagawa na yung burinan ng iba. Itang pami sa lubo nga ito, yapin ng banal na espiritu. Uling ng banal na espiritu na ng iba at ng anak, maski pa yung mitubod king Espiritu Santo, king Santa Iglesia, yung ginutamong Yesu Kristong sinubling mebye. Kita po, yung Santissima Trinidad, metong iyang balamo ganap, perfect, a komunidad characterized by alanganggang family, bayan, pamambiyan pong pamananggap. Yung kakadwa, yung Diyos at inyang kasunduan, king kayang balayan. Ini ay kailangan. Pero uling makanya niya nga pong Ginoo, komunidad yang perfecto, biryan ng makipagkasundo, king kayang balayan. Nano po yung kasundo na ito? O yung covenant? Simple yan. Ako yung kaya kayong Diyos, ikayo yung balayan ko. Bakit may kipagkasundo yan? Uling kaya katamo, kaya tamo. Uling lela nga nakatamo, kaya tamo. Anak nakatamo, nakatamo alakwan. Nyapin, alayang balamo po, sabi tamong, alayang akarapat ting Diyos, nune ing lugurane ing tao. At ito yung muna ng sasabihan, ng kakatamong binasang ebanghelyo, ing alang kondisyon ng lugod, ni nga pong Ginoo, king yato. Nga nang sasabi ng ebanghelyo, uli na ning lugod ng emunano ning Diyos, king tao, king yato, tinubod ning bugtong ng anak, king yato. Makanya niya katas a lugod ing Diyos, kaya katamo. King emunanong, uli na ning emunanong lugod na. Patya po sasabihan tayo, tapos nang sabihan, talagang matas siya yung lugod na. Alayang kapanting lugod na. Kaya katamo. Ninong binya na kaya katamo, regalo, yung kayang kabubugtungan ay anak. Makanya niya lugod. At niya pong binyene kaya katamo yung kayang kabubugtungan na mo bibait king Birhen Maria. Binyene hanggang king kamatayan, hanggang king sinubli ang mebye. Makanya niyang babye, ingapong Ginoo. Makanya niyang lulugod, ingapong Ginoo. Sagaran, alang kondisyon. So yung panagkat na niting solemnidad na ning Santissima Trinidad, pakyapusan tayo, pamaglugod, nga pong Ginoo. Kapamilatanan ning ganaka, pamamatawad, pakalulo, yung kaya katamong lugod, conditionally, palagi. Di nanda ka, asahan kong di nan mo ko naman. Liguranda ka, asahan kong mag-reciprocate ka. Panita mo manenaya,
Po sasabihan, kayo manenaya pa chatting ko ang binye. Hanggang salamat siya mo panenayan ye. Ing Diyos salayang panenayan. Patye minyeya. Ing kakadwa, asasabihan ng Ebanghelyo, ing Diyos binyene ing kayang anak. Para parusane ing tao. Para kondenane ing yato. Nune para iligtas ne ing yato. Buri na pong sabihan, ing pamaglugod na ni nga pong Ginoo, ing focus na itang luluguran. Makataplan tayo gugulutan ni nga pong Ginoo, nang minsan kakalingwan, paski po, nang minsan kakalingwan ke. Pero alayang patugot anguwa na katamo, ketang katamong kainan. Itang sangkan o ba't binyene katamo yung kayang kabubugtungan ng anak at yung kabubugtungan ng anak kanyang mitas ne banwa, padala niya pa yung banal na Espiritu king Santa Iglesia, ban ang tabayanan na katamo forever and ever. So, one shot pamamiye, yung nga pong Ginoo. Muna yung Pasko. Mas matindi pa ng Maleldo, ang pa ng Easter, at ngini, panahon na ning banal na Espiritu, pamasala na katao po. Antabayana na katao po. E tayo po sana kakalingwan ito. God so loved the world, He sent His only begotten Son, not to condemn the world, but to save it. Buli na pong sabihan, bahan kanita, ibalik na yung pasibayo, ing tao, king Diyos. Maging lalo yung kawangis na ning Diyos, ing tao. Ating katlong sasabihan ng Ebanghelyo, deng maniwala kayo, lami parusan, nune miligtas la. Deng maniwala kayo, miyatulan ala, uling ila mismong magdesisyon, gulutan de nga pong Ginoo. So, nanong sasabihan na nini nga pong Ginoo? Gagalangan ni pamurin itang kalayan abinyi na kekatamo, ban mamili nung panwalan tayo, ban mamili nung pilinan tamo yung sala at mayap, kesa keng gulutan tayo, pilinan ning maralumdum at kasalanan. Nang minsan makanyan tam, balamay tayo kailangan ng apong Ginoo. Ang gaking mirasta mo keng bingit na ning problema o kasakitan o kaya sakit. Kanita tayo aga na ka. Pero makanyan man, ang pang agagan na ka tayo keng makanyan a sitwasyon, kalupa na ning maya papastul, nakabatingan. So, in Santissima Trinidad, metong yung lengguwahe, ban kanita intindihan niya, ingapong Ginoo. Pwede tayo naman gamitan ng Diyos, alanganga, ing lugod na. Alang, burin na pong sabihan nita, alang patugot, ing lugod na. Burin nang sabihan, alang segundo, alalabas, nakatamo, liguran, ng hapong Ginoo. Kakadwa, ing Diyos, Santissima Trinidad, metong yang lengguwahe, pero pwede tayo naman awsa ng hapong Ginoo, hapong ginuyang magligtas, ali magkondena, mamatabad, mamarusa. Kakatlo, Santissima Trinidad, alayang patugot, babye kalayan, king balang metong kekatamo, pero taulipong amano, nga pong Ginoo, mapangalaluyo. Kasi burina, kaya tamo. Alayang paintulot, sagpanganda katamo ring aliwa.
burina, kaya tamo mo, makanyan niya, yung kakatamong Diyos. So ipanalangin tamo po kaniting misa, yung kalupanan ng apong ginong paniwalan tamo, pagkapilitan tamong idaw ning sarili tamo, king lugod, para king ikasaplalada, ding aliwa, manting upayang ustong gagawan tamo ito, maniwala lang matibe, king apong Ginoo. Ustong luluguran tala ring aliwa, akilala de, kapamilatan da ring masanting tamong dapat, akilala de, nga napin ding panalangin, tutuya at mabibiye, ing apong Ginoo. Talakad tao po, at ipasyag tayong kay katamong kasalpantayanan. Itamongan, Sasalpantaya ko king Diyos, sigpang lubos mayupaya. Linalang king banwa poniato. At kang Kristo ng anak ng bugto nga ginuta mo. Pengagli king upaya ning banalay espiritu. Mibait kang nuwa na Mariang Birhen. Linasa lalam ng upayang Poncio Pilato. Mipako king krus, mete at mikutkut. Tinipaya ka ring mete. King katlungaldo sinubliyang mebye. Pepay tasya banwa makaluklukwa ning Diyosig panglubos mayupaya. Ibat ka rin magbalik yan naman keti, ban mukum ka ring mabye ang puan may nga mate. Sasalpantaya ko king banalay espiritu, king banala kapulungan katolika, king pamisamak ding banal, king pangapatawad da ring kasalanan, king pangasublirang miering mete, at king bie alananga. Amen. anak nakatamo ning ipangatsubanwa, kapamilataning anak ng Yesu Kristo. Manalangin tamo king Diyos ay ipatamo, kapamilataning upaya ning banal na Espiritu at nga tamong sumabi, Diyos ay pami, pakiramdaman mo inke kaming panalangin. Ulitan tayo. O Diyos sa igpami, pakiramdaman mo inke kaming panalangin. Para king kapamisana ning Santa Iglesia, ing balayaning Diyos, ban parati tayang sa sambaning Ginoo, king Espiritu at king katutuan, at maging siwala ning mabilugayato, king pamamuri kaya, manalangin ta king Ginoo. O Diyos ay pami, pakiramdaman mo inke kaming panalangin. Para karing magdulap king Diyos, king kasalpantayanan, at king pamag-alinlangan, ban atagpuande, at ding maniwala kaya maging mapakumbabala, sanang tanda painturo kaya, manalangin ta king Ginoo. O Diyos ay pami, pakiramdaman mo inke kaming panalangin. Para karing sinugat ning bie, para karing masya sa puso, para karing ebisang mamatawad o manintun kapatawaran, ban mabiyasa laking kamo ning Diyos, maging mabandiking ganaka at pamakidamayan, manalangin ta king Ginoo. O Diyos ay pami, pakiramdaman mo inke kaming panalangin. Para kaniting komunidad, ban bukluran nakatamo ning banalay espiritu, karing buklod ning kaluguran at pamisan metong, at ding kekatang pamamuge kapayapan king Eucharistia, maging tanda nala naman ning aldoldotang pamibyebye, manalangin ta king Ginoo. O Diyos ay pami, pakiramdaman mo inke kaming panalangin. Tanggapan na sana ning Diyos ing kapasalamatan daring pepamisa. Yulino sana king kayarian ang maligaya ring kapatad tamong mayang unabye, ipanalangin ta king Ginoo. O Diyos ay pami, pakiramdaman mo inke kaming panalangin. O Diyos ay pami, ipagkatiwala mi inke keng sarili keka, kamering kaligaligan at kapag masabalan mi. Saupan mo keng parating magdulap king lupa mo, at maigit malalam makirake king biya mo, king kapamilatan ng Kristong Ginoo. Amen.
Manalangin kayo kapatad, maning kaya kayo't kanakong daon, matanggap yara paning Diyos, ipang mayupayang tutuo. Tanggapan sana ning ginuiting daon karinggamat mo. King ikapuri ang po ni kaligaya ning lagyuna. King kasaplala tamot ning mabilog ng banal akapulungan. O Diyos sa ginumi, papagbanalan mo reting ayin, at kapamilatanda, gawan mo keng ganap a daon keka. Itiyaduan mi king kapamilatan ng Kristong ginumi, Amen. ing ginumanatili kay kayo, At kekaan yat timurin. nayoring pusuyo, Makayat nano king ginu. pasalamatan tayong ginawa Diyos tamo. Iti karapat dapat at matulid. Tunepin karapat dapat at matulid ding pasalamatan dakang parati at numan karinoy pa, Diyos kingalangang at lubos mayupaya, masayaming papasyaging kay kaming kasalpantayanan, king misteryo ning kekang kadiosan. Bilalag mo ing kekang ligaya, anti mo ing ligaya na naman ning anak mo, at ning banal na espiritu. At long personang pante-pante king kamalan, alang pamialiwa king ligaya, dapat metong nga Ginoo, metong nga Dios, akapilan man, misamban, king alang kapupusan mong ligaya. Ulinita kang bering koro ring sablang anghel karin banwa, daralit ming kekang ligaya, layon makyabe kami kingalang tuknang dang pamamie kapurian keka, at ngaming kakanta. Tunay kapin banaloy pa, ikaing panibataning sablang kabanalan, ulinita pagparalampumi, pabanalan mo sa reting ayin king espiritu mo, ban para kaya kami malyari lang katawan at daya, ning ginuming Yesu Kristo. Bayo yami daon ko sang lubking pamaylas at kamatayan, kinwaning tinapit at pasalamat sa keko, piraso ne, at binyene karing kayong disipulos at ngano, tanggapan niya iti, ikongan at kananye, itiyeng kanakong katawan, amidaon para kay kayo. Makanyan mo naman kay Batning Apunan, kinwaning kalis, pasibayang pepasalamat keko, at binyening kalis karing kayong disipulos at ngano, tanggapan niya iti, ikongan at binumko kaniti, iti yung kalis ng kanakong daya, yung daya ng bayo at alanganggang tipan, ami bubu para kay kayo at para karing sablang tao, ban kaya tami patawaran na rin kasalanan. Daptan niyo iti, bilang kapigaganakan kanapo. Ipasyag tayong misteryo ng kasalpantayanan. Kamatayan mo, Ginoo, kay kami yung gaganap.
Iniangin ni gaganakan mi o ipaing kamatayan at pamanyobli ng may biye ning anak mo. Daraon mi kay iting tinape ning biye at ing kalis ning kaligtasan. Layon ming pasalamatan keko, ing pepalyarian mo kaming matampang talakad arapan mo, ban sumuyo keko. Mapagkumbabaming pagamo-amo, king ikaming ansalang misulusulo king katawan at dayang Kristo, tipuna na kaming anting metong ning Espiritu Santo. Ganakan may oy pa, ing Santa Iglesia mong makalaganap king meto yato, ban mi ganap ya king lugod, kamben ng Francisco ake kaming Papa, at Florentino ake kaming Obispo, at ding sablang pari at diakono. Ganakan mula naman ding kapatad ming pepainawan at manenayang subling miye, at ding sablang may yangon na biye, tanggapan mo sana king maligaya mong arapan. Pakaluluan mo kengan, gawan mo kengan karapat dapat magkamit king biye alanganggo, ban kayabe ng Mariaing Birhenin duning Diyos, kayabe ng San Jose kayang esposo, kayabe ring apostol at ding sablang santo at inupad king malmong kaburian king kekabaning panahon, purian dakat paligayan, kapaminatan ng Yesu Kristong kekang anak. King kapaminatan ng Kristo, kamben at kayo, ipang mayupayang tutu, kagum ning Espiritu Santo, pupurian dakat parangalan, manggaman king alangangga. Ngini malalangin tamong mipnong kapanaligan at lugod king ipa, karing amanong tiro na kekatamo ng Ginoo. Ikabos mo kami o ginuking sablang marok, malugod mong ipagkalubing kapayapan king panahon mi, ban king kasaupaning kay kang pakalulu, parati kaming mikabos king kasalanan at miligtas king sablang kaligaligan. Kabang manenaya kami kambening maligayang kapanaligan, king panyatang ng Yesu Kristong kay kaming talapangabos. Uling kekaing kayarian ating kayo payan ng pon ing ligaya, manggaman king alananga. O ginuming Yesu Kristo, sinabi ka rin kay kang apostoles, ing kapayapan lalakwan ko kay kayo, ing kapayapan ko babiya ko kay kayo. Emo sa babalik dan din kay kaming kasalanan, nunelawan mo yung kasalpantayanan ning kay kay iglesia, at pamayapan mo yung pon bilugan agpangking kaburian mo.
ikang mabibiyat magari, manggaman king alanganga. Amen. Ing kapayapaan ing ginumantabe sa kapilanman At kay kaya kayo. kaan timurin. Ipakita mo ngayon may kakametong tamo king kapayapan. Ihoing kordero ng Diyos niya yung milalako king kasalanan ng iyato, mapalad na rin mayayaos para makisulo king apuna na ng Ginoo. Ginuyak matampang tanggap keka, dapat ikas miyay nga mano mo, kumayap na ako. Dapat ning espiritual a pamakinabang. Esus ko sa salpantayanan ko king atsuka king kabanal-banala na sakramento, kaluguran da ka may gitking sablang bage, at pagnasan kuing tanggapan da ka, dapat pauli na ningening penandit era katanggap king sakramento, umeka mo man espiritual kening puso ko. Kakaulanda ka, bala mo mawari at tsuka ka rin, at pakisan metong keng lubusan ing sarili ko keka, emoy paintulot kapilan man ing mikawani ko keka. Amen.
Manalangin tamo. Ginong Dios, sa sambanda ka, metong at Trinidad ding persona, metong ayalanganggang Dios, manano na sanang ingkasalpantayanan mi ating sakramentong tinggap mi, pagdalanong kalusugan ding katawan mit kaisipan. Itiyaduan mi king kapamilatan ng Kristo ang ginumi, Amen. luklukay po saguli. Muna po dakala salamat karing minye kalam king kaya katamong shrine, kaya katamong rectory, king bilabasan na bulan na ning Mayo, ini po bulan-bulan natin kamendasyon ebo ng pong apyas. Suma ng pong lelot, prutas, sampagang pong ostya, regular la rin po rin weekly. At yung kakatamong pong larong pambie, bibigyan ng Ma'am Eloisa Peñaranda. Prutas po. Ini pong kakatamong report ng bulaning Mayo. Deng lino ba pera, 144,051. Iba't ka rin intention, collection, donation boxes at walk-in donations. O rin po rin listahan na rin walk-in donations, mamalagalang 20,900. Ikakatapo pong gastos, deng normal tamong gastos, sweldo, stipend, electricity, internet, groceries, danum. Total na po 93,514.91. So, Linog minus Linumal equals 50,536 divided by 2. Yung share ng rector, ang po yung share na ng shrine fund. Yung kakatamong shrine fund, itang dakin naking bulaning Mayong 25,000 plus itang balance tamong April equals 423,317.75 minus yung katamong monthly RQS at pepalako ko niya mo rin po, kingwa ko niya rin po kiniretang devotional article selita mo anyang kaibat piyesta ang popang Holy Week ang ginamit namo. So yung balance ita mo 346,319.95. King schedule ken tutukin Domingo solemnidad yang pasibayo katawan ng Kristo Corpus Christi at itan June 16, 17, Friday, Saturday, ing pagmasusyan tayo, ing Sagradong Puso, ang popeng Immaculate Heart. Ausan daw po rin nga doong ireni Twin Hearts. Ako, deng mihindu. Ing Crusada, datang ya po keti June 11 to 25. June 11, datang yang alas 5 ninggat panapon, nagkatanda kayong salubong keni, at nung pwede retang manakot, Maquiabel. Panibadla po King San Isidro Parish. Deng adwang larawan ng Birhen de los Remedios sa Santo Cristo del Perdon. O hindi po yung daily schedule manibat June 12 hanggang 25. Ating rosaryong alas 8, alas 10, alas 12:15, alas 3. Magnovenang alas 5, kay bat misang alas 6. 7:30 sa saraying kay katamong shrine. May buklat yung pasibayong alas 6 ng abak kanita. In between the rening rosaryo, karetang mag-visit at itimong video, kami palabas tungkol keng krusada, king Mabilugay Archdiocese, pag masusyan tayo manibat December, pabanwayang kapag masusyan ing 75th year na ning kay katamong Archdiocese. Magapil ko pong lamak. So, kaya pong datang yang June 11, itang lamak ayati pundaking San Isidro, ibiyeda kay katamo, in cash and in kind, i-distribute tamo po kareng pakakaluluyta. Deta naman lamak kay biyet yu, matipon keti,
idalata laking San Guillermo, in San Guillermo, pambudbud no ka rin pakakalulu. Po, makanyanya po yung kakatamong krusada, devosyon niya, ang po pang pamanyaw ditak ka rin pakakalulu. Patinda mo pong project, yung rewiring na ni kakatamong shrine, ang po pang pamangabit sulu, dito pong suludan dati ng shrine na may tenoreng linya. O ito po yung budget for 176,673. As of now, po at lula ring metros tamo. Ining Kenny, itang keng function hall ang po pang CR, kaya ba't ining kumbentong po pa itang old shrine. So, yung metong pong scope na ning obra, yapin ing i-consolidate la, deng kaya katamong metros, maging metong niyang metros, ne? Kaya ba't itay lang kay metong mura yung kaya katamong automatic pumps. Dito pong adwang pumps, pangadwa keto, makatayid la ketang CR. Then yung adwang pumps keni, makatayid la kening gulot. So padyadininan meng generator ito, elamandar din. Kailangan niya pa yung generator separado keni. So makanyan la po pa gawa, tsaka matwano po rin linya. Kaya sila ba na ako pong outlet last week, uling makatay jaking itang aircon, kitang metong outlet. Po. So kailangan tayo po ito, baka rito, midinan lang sulu keni. Milakola rening sulu kening site. Pagputula po keni. Yan po kasi bengi, kung nakakakit keni, uli nga lang sulu keni. Kaya tala rin sulu, marayula. O ini po yung minuta na ning gastos, malati. Pero ini po yung total. Materialis, 387 plus, labor, 75,000, contingencies, 13, total, 476,673. Paumpisa ko na po next week. Gamitan tala ritang ditaktamong pondo king Guagua Rural Bank. Pero anong buriyo pong dagdagan, very welcome kayo po. Make sure po, specifying bibigay yung pera o donasyon nung para keng shrine niya o intention niya o kaya para kanyang kakatamong wiring ang po pang lighting. Baan kanita may kabit kita keng resibo. Kayo po mama kong, kayo po babye at mama ko alang resibo. Nung alibol sa ako lo. Okay? Kita mo po. Siklod kayo po para kay panalangin king Birhen ng Lourdes. Panalangin king Birhen ng Lourdes. Itamongan, o kapilan man, Birhen na kalinis-linisan, induning pakalulu, kapaldanan ding masakit, santungan ding makasalanan, talapamatulang karing maliligalig, balo mo yung kanakong kailangan, yung kanakong kaligaligan at kasakitan, lawan mo kong mipnong pakalulu. Inyang pepakit kaking groto karin Lourdes, kaya tulaming gewang suging santuaryo, iba't ka rin payabot mula ding kekang kasaupan, at dakal na lang masakit akinayap, karing-karelang panamdaman, kaladwat katawan. Inyalalapit kong mipnong kapanaligan, ban adwaning pamamilatan mong indu, o indong kalugod-lugod, panikwanan mo sanang mipagkalub ko kay adwanan, anting kapasalamatan karing saop mo, panikwanan kong makitulad king kekang kabanalan, ban minsan ay aldo makapakirake ko, king kekang ligaya. Amen. Ipami at syo kabanwa misamban niya yung lagyo mo datang kaya kaming kayarian mo, mipamintuan ng lub mo kaya tisuli pantibanwa. Ing kakanan mi king aldoldo, ibiyam kaya kami king aldongeni. Apo ni patawad mo kaya kami ring sala mi keka. Anting pamamatawad mi karing kasala kaya kami. Mga yung kaya paisaul kintuksuno na ikabos mo kami king sablang marok. Amen. Bapo Mariamit mo aking grasya, yung ginong Diyos at sukeka,
Nuan kakaring sablang babay at nuan niya panamaning bunga ni nga tiyan mo, Jesus. Santa Maria, Indunin Diyos, ipanalangin mo king makasalanan, ngini at king oras ning kamatayan mi. Amen. Ligaya king ipat, king anak at king banal na Espiritu. Antimoy sa jarang ligaya, iba't king kamumulan ngenit kapilan man, manggaman king alanangga. Amen. Immaculate Mary, your praises we sing. You reign now in splendor with Jesus our King. Ave, Ave, Ave Maria. Ave, Ave Maria. In heaven and blessed, your glory proclaim. Ingin manatili kaya kayo. At kekan timurin. Bendisyonan na kayo ng Diyos sa mayupayang tutu, ing ipa, ting anak at ing Espiritu Santo. Amen. Ing misa may harine, umeko king kapayapan. Salamat, King Diyos.